Kaseng BJP mentakasni kalau pelaj sakawai ketup kerteng jong kertong jongka naka bentak election Raja Sabha ke Bangsa Longshan. Menteri Sarkar Padang ubadai pej yakatnat railway bat IT Ashwini Vaishnav unsa airang na jela Odisha kadba menteri kena ubadai pej yakatnat information bat broadcasting u Dr. L Murugan unsa airang na Madhya Pradesh. Ka Presiden Draupadi Murmu kala aya kajing muncul jongka hakabai day bat ka anro public examination bill arajar arbusau. Ya kan dia ka anro la penmi ta ka yeng dor bar thau an ha ka dor bar mang tingka ka badang sudapsan. Menteri rang badu jongkari Narendra Modi ula ong hakipat ba nong India ki basa hari UAE ba u lawan ra lang bat u ya ka jing ubi jongka kendo ha ka balakha ya ki bat ya ka kubo na ki sispa sau poklor ngot ki pa nong song snong jongkari India ba kan dia kari kala sngo sarong sibun ya ka jat benriu jongka. Kajahat kisi pai duriau kari India ka D38 harengkat bat kajahat MV Iren kilala ban aji ngerap ha kapor kebabiang bantem ya kading ke balaklang ha kajahat tongdok ha ka S Nukaraju. Ha ka lempung Women's Hockey Pro League ke India kan saya kun persya ya kari ke badan ha ka kedan ke baningkong du ha ka pertai kari Netherlands ha bersa Munda International Hockey Stadium ke badan ha ruor kela jong ka jela Odisha mentakasni.